UMLA Karanikor uba Pius Marwen ubadiru MDC bementa jong langren ubadang penkre banya aireng biang hak election MDC Shakasi Hills Darmas District Council ula penpau kwa ban penpai kitien yaki jingkeno persat daki wepat yu Hendrei ue haki pat ba bakin bishar yaki kam ki baulale haki snam baladam. Ya kani uba Pius ula kran haka jengelang pat ba jong parti hamau wengdeng haka pratari urempang arja arpusan haka ba uba Pius ula pedang buram ya kejengwan ya so kiwe ginong elam na kiwe gisang sanhima bakentup na National People's Party NPP, Voice of the People Party VPP but Congress Shaka United Democratic Party. Kijing kularo daki lai pujai, kijing kentoro daki lai pujai. Kampam ni kijing kentor lele, yau ding babun sok, mong basok bah de kawang mah. Tahu ding basok apa yang gini saw sangut lese mangah. Kita kiwi tempat sok tang tung benda. Lene tang ber sumbai apa madan. Ngi tingi lami sajurong. Belas sok ladap kaitru, mo. Ladap kait ladap bam layo ki bam don ki pampario. Te apa yang udi uba bi bon so. Unong kawang rubun bah. Nong kontor rubun bah. Borok ko benjabam ko benyamat jauh tahu so. Mau borok kata ngim so fly. Te hak ni kapor ko kecing ketok khamtam jauh tahu dia ko mengelapan bank sistem. Nang kapta ke jungale se kini ki kandidat don dikato kate ki pun ba ki bakren klem tatip. Keren teng klem ta sutu. Keren teng klem da iya kata. Ndrai ki pajba kin sapisha. Kita pak kin sabisha. Namun kap man pai bon ke tin nak kalian juga. Henry kita pak kin sabisha le kata. Bengakwa ben ong ak ni kapon. Makanya ke NDC election. Kumbang itip ke election kamdai ka bangi ong bangin hoi kadon ka scheme. Kadon ka scheme dari kamdai pat ki ong bangin kop bangin warak lang ba ka NDC scheme bangin warak ya ta karoi kapar ngin warak ka surok ngin warak ka school warak ta ki ngin ta kope. Dari don ka scheme. Ton ki skim ki bangi rap ya kashnong ga thau ye ki school mrei kakam ka bahe lengba ka disi skim kamla kakam ka bahe ya ta ngimla ben leni hanga kumu emile ikam ki bahe nei kani ka disi election kani ka election na kamta ben mi khmat Shaka Khas Hills Autonomous District Council kani ka district council kapala bu lupa da ki longshwa manshwa kila ai kerpang yingi ben don hantai penyada yaki an yaki kendau ke siap kariti ke dustur ka hok long try man ka song man benyada ya ka song man kumangil akran mene berpende ya ka song man ki kasi ngimla belen ya kata ngam ngapo konsumsi ngam pada iye bah du mentang ngong kanungut ki bala ajak syaki we pat ki bentan ri parobor ngihang ni tengi kampun kat bangakeli kemud gilang buromi syakajaj joka kami saya cakap kami, haru mantan nginang buram ya kata. Kami ke besok, lese ben ai, caujat jaki wepat. Mo kata kadai ke bang ngibut ya katerai nama bak kasih jungi. Gidon kadai ke jing ai jat kami hawat apok ka perthai ro iman don dong ndade ya ke babun. Ndade ya ke babun. Tinggi kuak ben penek ya kariti ke dustur, ka hok long trai mantrai, ka song man, ka kendau ke siap. Kaan ke bawan kertet da ki wepat ki cai ben riau ki banaba ben khai kat pamon ben lek kat pamon kane ke district council kamdai ke ban ya banok kani ke election ben ya kan thok ben ya hala ben nya ben peni ya kini ki ai Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya